Ali chishiguta charipaychi ñukanchita rikunakun mashikuna imanallata kapankichi ñami wayrapi kapanchi nishpa villachipanchi nachu ari Facebook live en vivo nishpami ña riqsinchi nachu chaypimi kapanchi mashikuna ña kunanga ari imatata rimarikrinchi ña ali shamushka kapay mashi Carmelita. Mingachiway mashigukuna ari alichishiguta charipaychi shinaka kay chishpika ñami rimarishpa kagripanchi kunan chillay punllapi kapanchi nachu miércoles punlla nipanchi hambi riqsikunamanta nachu rimarinchi Ari mashigukuna shinaka kaypika imashina nipanchi kay wiñi kawsaykamullapi rikushpaka ñayalishka hunkaypika rimarishpa kanahurkanchi nachu mashigukuna imashinata yuragukuna harigu warmigu tiyan nishpa nachu ari shinallata rumigukunaka hambishpapash mayqa agllarishka mashigukunallami kaytaka rurayta ushan mana tukuyka chaykunawanqa hambita ushanchu nishpapish shinaka kunanga rimarishpa katigrinchi imata charipanchi mashiku ari mashikuna ña riqsichipanchi kikinkunaman nachu kaypimi ña ashtawan ña kilka katishpa kaypika imashinata kuyiwan hambinkapak wiwaka kana kan chayta riqsikrinchi shinapash imashinatak yaku ishpapi unkuyta rikuyta ushanchi chaytapas rimaririnchi ari shinakashpaka convidarishka ari sakiripankichi mashigukuna shinami nachu katishpa kagripanchi napaykukunatapas chayachishpa katipanchi ari tukuylla uyashpa kanahu mashigukuna ari kay pachakupika yachajuna rimaripi kapanchi takiguta munashpaka ña shuk pachakukunapi pakta katishpa kanajuchun convidaykukunatapas chayachipanchi nachu shinami katishpa kagrinchi mashigukuna kaypika imashinata ña kay kuyigukunawan rikushpaka imata nipan ari kilka katigripanchi ashtawankari shinaka yaypi kapankichi ña Carmelitapash ña rimarishpa katipanka ashtawankari ña kay sinchi pacha mana pankalla hambi ushanata kay yana kuyiwan mana kashpaka yura kuyiwanmi hambina kan nishpa riqsichin mashikuna ari mashigukuna shinami ña riqsishpa kanajupanchi nachu imashinata nin tulpupi rikunata charinmi nishpa nin kuyigukunaka hambinkapapish nachu mashigukuna yankata fichashpa rikunkapakllaka mayqa kuyiguwanpish fichanallami kan nachu shinapash kachun ña shinchi pacha imallapish kaypika hapishka nishka churashka nishka imatapish ña yachan nachu hambidur taytakunaka riqsin shinchi kaypi ña pasashka kaypi ña ancha pacha kaypika yana kuyita mañanmi uyura kuyita mañanmi yura kachun yana kachunpish chay kuyikunawanmi hambitaka ruran nishpa riqsichipan nachu mashikuna shinami mashikuna ña yaypi uyanajupankichi nachu shinallata warmita pichahushpaka warmi kuyi yana kana kan ashtawankari nachu shinapash ña kutin harita pichahushpaka hari kuyiwan kana kan nishpa riqsichin nachu na chingachinachu chaytaka shinami kan nachu imashina nipan kay warmi kuyiguwanra haritara fichashpaka imashnata rikugrin nachu ña imapimi nanayta chari ari hawalla umapi nishpa wiksapi nishpa imapipish nita ushan shinapash kachun wawa mamami kay llakita charishka ninkapaka nanita ushan o chuchupimi kay llakita charinkirintapish na ushan yari nachu ña harikunataka chayka maymanta haripaka harikuy kana kan warmipaka warmi kuy kana kan nachu ari shinapash harita ña ninajurkanchi nachu warmi kuywan fichashpa imashinata ninrin lulumbimi yawaryashka ninrin na ushan ari na tiyan chaymantami warmi pura y hari pura kana nishpapash riqsichin mashikuna ari ña illaripika imata nipan ashtawankari ña chayllami imatak warmi kashpa hari kashpa chariktaka rikuyta ushanchi nishpa villachin mashikuna ari mashigukuna shinami katishpa kanajupanchi nachu kaypika ña charishpa kanchi napaykukunatapash nachu ari yupaychanchi mashi Carlos ari mayta karka Anita Farinango de Otavalo nachu ari Carlos Escobar mashi sumak chishita charipay nachu ari Anita Farinango nin buenas tardes mashis que tengan un buen día les saluda desde Madrid
Ari España mama llaqtapi uyashpa kanakun mashikunata yupaychanchik mashikuna kikinkuna llaqtata yuyarishpa chay hawapash ñukanchik kawsayta yuyarishpa uyanajupankichik. Ari kushijupanchik. Ari María Cando, saludos. Compare Alejandro Cotacachi y a comare Luz Milita ninacho napaykutapas chayachipan mashigukuna shinaka uyashpa kanajo mashikuna ari shinami charinchi Richard Kushkawa Males. Buenas noches. Ari alituta kapanga alituta kunapi nacho alituta guta charipay nashi Carmelita segundo nin mashi mashuti umbi kanginacho ari pandajo ma ari shinami charishpa kanahun chari yali chirkanchi nacho mashigukuna shinaka katinchi nacho rikupay maypita karka chayllata maña kay Mari Panamá kilkamushka kapan. Buenas tardes mashi, saluditos desde Quito Nayón. Ari mashikuna Quito llaqtapi kawkunata napapanchi. María Cando, saludos mi prima Ari Elena Tituaña y a toda su familia. Ari tukuya isugum napayguta charipanchi mashigukuna. Ari rexpakatishun hasta hoy imata charipanchi. Ari hasta ungari kaypiña ñukanchi español mambas tigrachina kanchi waki mashikuna rikushpa kapan. Para las personas que nos están viendo, vamos a darle una breve traducción. Estábamos comentando con Mashi Carmelita de que para curar o ver el diagnóstico de alguna enfermedad con el cuy, netamente tiene que ser bien sea bien negro o bien blanco, ¿no? Y también si para curarle a una persona o diagnosticar a un hombre, tiene que ser un cuy macho. Y para diagnosticar a una mujer, tiene que ser una cuy hembra. Una cuya. Entonces, solo así va a distinguir cualquier enfermedad. Cuerpo, exacto. O sea, según la persona que según pueda la persona. identificar, ¿cierto? Entonces, eso cabe recalcar, Mashis. Mashikuna shinapaña rimarishpa kategrinchi ña y matata kaypika charipanchi. Segundo Castañeda Morales, Nin, buenas tardes, Mashi, un saludo desde Chile, allá en la compañía Centro, a la familia Castañeda Morales. Mashigukuna mashigukuna napayguta charipaychi nacho así junmi shukita churashkamanta nacho shinallata charipanchi Margarita Panamá alichishi mashikuna saludos desde Tungurahua rikuy chaykama ña chayanchi are mashigukuna shinaka Tungurahua ayllu llaqtapi shukta markakunapi rikunaju mashikuna napayguta charipaychi. Ñukanchi kawsayka ña ashtawan ña chimbashpa rinnachu. Chaypi kaypinijurka nacho. Ari saludos a mi primita Lucila Tituaña y a mi y a mi tía Rosita y a mi primo Alberto Tituaña Nacho María Cando Mashiguka sumana piguta me chayachispa y yugo con amamish katishpa kajupa katishpa kanahunchi mashigukuna buenas tardes, excelente programa de parte de Ana de la Torre Yupaychani Anita Nacho que impactaya ñukanchiwan punjan katishpa kajushkamanta. Ari, shinami katipanchi mashikuna esta hungariña y mashinata yaku ishpapi unguita rikuita ushanchik nishpa diagnóstico con orina. Ari kilka katipasha mashi Carmelita. Kaypi nipan kunuk yalishka nanaykunapaka killu yaku ishpa hasta hungari kaita yachan. Ari chaytaka yachapanchi nachu. Shinapash kunuk ukuman asintarishkapika yana yaku ishpakan. Ari ña ashtawan ña kay imashitanirin cervezashna ña kanman nachu ña ashtawa yana hipamanga ña Coca-Cola ashtaima tigranga. Poni maltash. Ama promocionation. Ari Ari shinami ña riksishpa kanahunchi nacho kaypika imashina nina tayachan yakushpapash
sangulla kuy yakushpashnami ninnachu. Ari shina nin. Imashina imashpa shina kanta ña chaytaka hambidur mamakuna taytakuna yachanga shinami ñukanchik yakushpakunaka yurakmi kana ninnachu na imapash kaypi tukuy sano kapka chuyalla yurakllami kana nin shinapish ña killu tukushpa ña canela yakushna tukunnachu wakinpika shukta ashtawan ña yanayashpa katin shinaka kunuk yalishka kaymanta ña chakikuna upayashpa iman ña kayta ushan ña chaykanachu Ari shinami kapan cuerpo ukuman ña samba ninnachu tukunchilla ninnachu o imba kanchi nin imba ari mashigukuna kutichiri yalishka kashpa imashanayparkanki ña ashtawankarin ñana ashtawanka kaypi minipan kunuk ukuman asentarishka kaypi ña yanata ishpan yaku ishpan nishpa riksichinnachu shinapash kaykunataka chiri yurakunata upiashpa chay kunuktaka anchuchita usharin nishpa ña riksichinnachu ari uyapashkankichu mashi Carmelita ari mashigukuna ima kaypipash ña kunu ukuma yalishka kaypika ñapash frescokunata karachinkanachu haykamanta nin ña witita ukuma karanami nin wakinka kutin imashpatana uchalina sayakukuta imanchapis yanushpa karanki yurak nalpaskuwa yanushpa karayari ni chukllu akchakuta ima churayari ninnachu ari ña chaykunawan ña hampinchanachu mashigukuna ari shinami katishpa kanajunchik riksishpapash katipanchik katipaykamullapi rikushpa ari shinami nipan ashtawankari ña riksichishpa katinkapapash ña hambita ushankapaka imata charina kan chayta rimakrinchinachu imatata ña mutsurinnachu coraje, fe y color rojo nin chaytami charina kanchi ña ashtawankari ña shukunapa nanaykuna ama ñukanchikman yalichunka puka tulpukunata churajushka hambina kanchik chayta kallaripika riksichipanchik ari mashigukuna chaymanta kaykota charipanachu ari ña hampikrinchi ari mashikuna shinami nin ña riksinajurkanchinachu yalishka punllakukunapipish puka tulputa imamanta wawakunaman churachik ari shinallata warmi mamakuna imamanta puka mamachumbita chumbili ari nachu kunanpika imapash kachun churajuyta churajuniyashpasha mama chumbishnalla shinchilla kaypika watanchilla nachu shinapash kachun puntapi rikushpaka kay puka mama chumbita chumbilishpa kashpaka ñukanchik imashina nin wawatayman chichu kashpa imankarin chay wawata ama imapash na alika waktachunmi harkajun ninachu karian mashikuna puka tulpu mama chumbi ari shinallata nachu wakinpika mishimipiman nin tengo pesadillas ninajun nachu nali muskuy tuta llapin ninchik ñukanchik muspachin llapin shinaka chaypi na puñuy usharin chaypipash uchalla hatarishpa mama chumbita hawalla hatana hawapi kinrayma sirichishpa kutin puñuy nimana tukun mashigukuna ña kalpan ña yachanchik kunanka ña ari chayta shinanalla kan y wawakunaman maypipash shinallata nachu takshankapak rishpa puntaka waykupi takshankarianka ñukapish takshashkani mashikuna chaypika imata rurankarin wawakunataka puñuchinmari karian puñujupika takshak rumi shina kimillaguman chaypika sirichin kallaripika alpagutaka ashna aspishpa chakatan karian nachu chay hawagupi ña sirichin sirichishpagu hatachishpa sakishpaka haykata mamaka mama chumbita llukchin karian mama chumbita llukchishpaka hawalla shinallata chakatachishpa churan karian nachu cruzta rurashpa ninajunchik nachu mashikuna ari shinashpa churan karian mama chumbita chayka na imashanchu nin karianka na wayran na hapin na imatapas ruranchu nin karian yankata sakiypika wawata mancharinkami wawata hapinkami wayrankami nin karian nachu mashikuna ari ña kinkunapas yarishpa ñukatapas yarichin nachu shina ña rurashkata wakinpika puñuy siki kashpaka kumpashpapas ña larka patapi aliguta siririshpaka ña puñuchun nishpaka ama pipash katichun nishpaka ña
ña churashpa sakin karkanachu ña chayka ña imapas na katipi ña na mancharin karkanchik shamuncha karkanchik rikuy Kawsajunki kawsajunera ari mashikuna shinami nachu kaykunapi yachaykunapika ari kunanpi taksha pustullapika nakayta usharingachu Ari, maypipas maypipas ña. nishuncha sarata tipingapas rishpa ña pambapi wawaka puñushpaka llasa matukun Ari. rigrata wañuchin ña tukuy chayka ashaguta alpagupi sirichishpaka munaylla yarin samarin nachu puñupika shina puñuchin mana yangata puñuchinachu kan wawakunata nachu ari shinami riksichishpapas katipanchik mashikuna ña kilkamushpa katipan María Cando también saludos a la familia Tito Aña nin maypi yanahupipas shuk hatun apayta chayachipanchik Richard Kushkawa Males shuk tapuyta shinapan Mashi Carmelita shinaka yaypi uyapanki nachu una pregunta Mashi Carmelita nipan ¿qué será bueno para los que sufren de frío en sus cuerpos? A ver si me ayudan nin yanapaway nishpami kilkamun ari mashigukuna shinaka chiri pasashkapa hambi yurakukunata kamullapipas charinchi nachu ari shinapas kuti yachashkakutapas pillachita ushanchi nachu chiriwan imashina nipanchi yapata chirichishpa sufrin nachu wakinpika shina kan nachu na chirichuyakpita hasta chirichiri kakashna pacha kanishpa pillurina junchi nachu chayka mana sano kashpa mana ali kaymanta kay ña nanayta charimanta irkilla kaymanta kaykunapas rikurin nachu kutin chiritaka chirishpapas shukta chirin awantanalla chirita chirin pero ña irki kawpika yapata pacha chiri na ushachin nachu mashikuna chayka shinapika imatami rurana nishpa riksichin shuk litro yakukuta timbuchi nin nachu timbuchishpaka ñawikutalla hapishpa nin kinsa ñawikuta rudata hapi nin rudata ya chaykutaka infusión nin nachu yanga timbushka yakupika churashpa tapana y wañuchin ya tapashka hipa ashata shuyashpa ña upianalla rupakuta upiankapa nachu rupashllakuta upiankapa chay kanakukaman sakina nin chaymanta hapishpaka shuk chay nachu tutamanta mishki yakuta upianchik chay tastakupi juntakuta upiashpa aliguta kilparishpa puñuna nin nachu mashikuna tutaka ninantami sudachinga ninmi nachu chayka chirita llukchin ari chirita llukchin yakuta llukchin chaytaka ficharishpa cambiarishpa shukta churajushpa nachu shukta churajushpa mi samana kanchi nin ninantami shutuchin nachu mashikuna chaykutami ushashpaka kinsa viajikukama shinana nin o ishkay viajikutallapi shinana nin nachu puñunkapa nachu chayka kay ruraykunaka ninantami yanapan nishpami shuk mamaku ñukaman kayta villarka nachu kashinami rurarkani chaypimi ña ali tukurkani nishpa nin nachu mashikuna kutin shuktaka ña imashina kaynaku yalishkapi ninajurkanchik chirita wakinpika tulluta chirita kushpa nanan ari umana kashpapas shinaka chukchuchishpapas nawsharin shinapapas tsiniwan hakuchina kan nachu mashikuna cuerpo entero hakuchina kan shinaka kaykunapas yanapayta ushan hasta wangarin shina pero kay shuka chirita llukchin nachu shuktaka rurita usharin ñukata rurashkamanta nini nachu imashina ashtawan kay experiencia charishkani hasta chirimantaka chukchuyta pacha chukchunkariani nachu ña inti yaykushpa kaypika hasta wakayta wakankariani chakita nanachishpapish ninanta hasta wayrapash pukuyta pukun yanga imapash ukuma aychama yanga yaykukta shina chirichin shinapika wasipi mamita tandata masarka tandata masashpaka nachu hurnuka kunulla sakirin chay kunulla sakirishkapika ña kayanti tutamanta chay ratuka na mashikuna chay tanda tukurishka hipasha churapika tandashna yanurinka nachu kayanti tutamantaka hurnupika shuk istiraguta mandarka rupa karka ukupika nachu hasta kunu chay istiragupi shuk fachakuwan pilluchishpa sirichirka chaypika hasta ninantami yakutaka hichachin hasta yanga umamanta ñavikunamanta chakikunamanta mayta yakuka llukshin nachu mashikuna
Shinashpami ña chaytaka llukchispa ama wayra waqtachu nachu ña pungukullapita ninanda shuk fachawan ña kutin hapishpa pilluchispa hatanawa tapashpa apawarka ukuman. Ari chaymanta yakupi mana takachiwarka yuyani shuk mashna punllaku charikarka kimsa punllaku ima yalin niyarirka shinallata na wayrama llukchirka ali tukurkani mashikuna. Ari ña shinami riksichishpapash katinahuparkanchi Richard Kushka Wamales mashi tapushpa katijurka shinapash ña kutichishpa katipanchi María Maldonado pash kilkamupan. Buenas tardes mashi Carmelita, mashi Humberto, saluditos desde Madrid, bendiciones din yupay chanchi uyanahushkamanta mashikuna kaypimi ña kuti tapuy chayamupan. Alfredo Vargas mashi, gracias por escribirnos, no mashi mashikuna, ¿qué significa pactalla, mama chumbi y Pucatulpunin rikuy? Alimi kilkan rikuy sumaqta kilkan. Ari mashikuna. Pactalla. Imashatas ninchiman. Igual. Imapi shipe pactalla te rimarkanchi. Imapi pa rimaskanchi miarikunan ari. Pero pactalla iguales. Iguales nita usharin nacho. Ari iguales. Ari. Y mama chumbi es la faja grande que la mujer otavaleña utiliza, ¿no? Esa faja roja tejido con cabuya. Es el mama chumbi, ¿no? Pucatulpo. Pucatulpo. Color rojo. Puca rojo. Tulpo color. Así es. Pero como es en la traducción, tiene que ser medio al revés. Es color rojo o pucatulpo. Ari shinami kapan mashikuna. El Nuevo Horizonte pas ñakilkamushpa katipan y matanipan. Ali chishi mashi Carmen, Ali punjata charipaichi mashikuna. Napaiguta Cachapani, Francia, mama Jactamanta nipan. Atentamente, Alfonso Junior de la Torre nispa kilkamupan. Y paychanchi nashi Alfonso hasta wangari suma punjagut suma chishi tutagut chaypika kapanga nacho charipaichi nispami napaiguta chayachipanchi kay iluman kitishimanta. Pipas kilkamupan mashi Carmelita. Ari mashigukuna shinami charispa kanahunchi nacho Jenny Cachimuel. Paicanin, buenas tardes, mash, saludos desde Colombia, un abrazo, yo paychanchi. Colombia mamá Jactamanta, Uyanahu, yo paychapanchi. Ari, Shina Charinchi, Olguita Anrango, buenas tardes, Mashi. Ari, Ali Chishi, Mashigukuna. Rebeca Díaz. Ari. Yupaychanchi, Napaiguta, Nacho. Shinami kapan mashikuna. Rixispa katishun mashigo. Ari, ña hasta maypita sakirirkani puka tulpukunata churahushpa hambina kanchi. Chaypi sakirirkan chayta nishkanchi nacho. Ari, mashigukuna shinami. Imagina nirkanki, charina kan, fe, coraje y color rojo. Imata fekan. Runa kunapaka. Iñina nacho, coraje ka, ushay munay. Ari ushaita munaita charina chay nacho. Ari. Imagina nin atrevido kana nin. Ari alipa nacho. Ari shinami hasta ungariña kilka katitapas ña katipanchi mama chumbita nipan shinapash maki watanata walka kunata puka tawangariña puka talpa kunatapash nipanña talpaka imata yaripangichu mashi Carmelita. Ari camisa kapan nacho shinaka ña riksichipanchi. Ari puka tulpumi ninan hatun samaita ushaytapas charin shina nishpa bichachipan mashikuna. Ari mashigukuna chaymanta menina hurkanchi nacho. Ari imagina rebosuta kajikllaninchu. Ari jikllanispa riksin. Ari chaypas puka. Chaymanta pukata charin karin nacho. Ashtawan pukata rikshikankunanpika yakunganchi nacho. Chinapas kachun kay puka tulputa churahushpa o watarishpa hambinanin. Mana chayta shinakpika
chay mashina ninchi nali samay waktan nin Waktan nachu. ari ñukanchitara waktan chaymanta ama chayta shinachunga harkankapaka maymantami kay puka tullpushkawuta imatallapish charina kanchi nin mana yankamantaka puka makiwatana puka walkapiman pukakuta chapushpa shinankari shuk mashikukuna kari pukakuta walkarin ñakutin ñukanchik abuelitakunash pukakuta chapuchinkarin ari ña paykunaka shinankari chayka kunanpika ñaku chaytapish wakinpika kungaspa rinchi ali rikuripika hapinchi nali rikuripika namunanchi shinapish yachaypika shuk sumakpacha kashkakunata. Sí, Mashis, por comentarles, ¿no? También recordarles a las personas que nos están viendo ya, para curar tenemos que tener coraje, fe y color rojo, como mencionaba Mashi Carmelita, de que por eso nosotros nos ponemos, en este caso las mujercitas se ponen la manilla de color rojo, ¿no? Anteriormente las mamagus o nuestras abuelitas también utilizaban lo que es en la hualca o en el collar, utilizaban, al menos combinaban con un corral, le decían, ¿no? Un corral rojo. Y eso, entonces tenemos que tener muy en cuenta que el color rojo atrae o tiene un poder para que nosotros podamos lograr nuestro objetivo en el ámbito de la medicina, ¿nachu? De la curación, eso. Chinayata hambingapaka shayarishpaka corajewan nin nachu, shayarina kan nin, ya ushashami nishpa, ya. Chashnami shayarina kan. Ari, ñukawa rikushu, uyashkankichu chaytaka. Ari, mashi. Imatapash hambikushpaka. Ari, hasta nin nachu, ñukawan ganapaktankichu nin nachu. Ñukawa rikushu nin. Ari. Cambias un trucazo nin nachu. Cambias un solderawan, masta solderowan nin. Yare chirkangi ari, shinami kapan. Chaymantaka uf nin nachu. Hepa mangañakutiña shinchallakapi kañapaypas lanzanga ninja nachu. Ariña, shina yarishpa katipanchi mashiko. Hasta ninanda ampan. Ari ampashpa katipan nachu mashikuna. Shina kapan. Mana hasta wangari manjashpa hambita ushashpapacha ña yuyana kanchi nachu kaytaka ushashapacha mi imashanina hunchi shinallata hambiringapaka shamupash iñita fe ninne panchinachu chaytami charina kan wakin mashikunaka ari ushangacha ña nihupi rini nishpa na hambi tukupankichichu mashikuna nachu ari ima hambigupipish ñukanchik iñispa hambirina kan nachu ari si runa hambipi ñuka pacha munayta charini chaytami ñukataka chaymi alichiwanga kay hambimi alichiwanga yuyashpaka chay ñuka yuyajiwanpash yanaparini alitukunkapa ari shinami kapan shinami hambinin ay pero ojalá kunan illay mandalla pero kaypaka pasachastallata munani chaymantan rishayajushpa chay doctorllata alikan yajushpaka nimapish na chayangachu mashiwa porque ñukanchik yuyay ñawpajun imatami iñishpa kanchik nachu chaymantami ya inapacha kan wakin ashata alillata yachaykunaka rikunlla nachu ari ñukataka nakirishpaka kanka tiyajunkika chayka na ñukaka imapata yankaka pachawukunataka chingachipasha sakishunlla maygupi imakuta kashpa kikin yuyashkakupi hambirinami kapanki pero ñukaka na hambishachu nin ari tiwakinga imapish kachu hambincha pagaway nincha ari chayanga ña hambishpa sakin nachu esta ungariña kay yurakunawan esta ungariña hambirishpapachami hambirishpapachami yuyayta charina kan imashina nina hurkanchi nachu mana kashpaka yurakunapash mana chanishka nin nachu balishka shina yarin shina kashpaka ña paykunapash ña imashami hiwagu kashpapash ña paykunapash ña sintinich kawsan marinachu chaytana rimarina hurkanchinachu yalishka punllakunapi kanishpa ñukanchipa pachamamapi tiyashka wiwakuna kashpa yuragukuna kashpa rumigukuna kashpa yakugukuna kashpa ima tiyashpapash ñukanchipa turi kashkashina ari o ñaña pani kashkashina wawki kashkashinami nishpa nirkan chaymanta respetana kanchi y rimana kanchi nin paykunawan chaymanta wakinpi nipanchi nachu hambi yuraguta imashinata hapinkapak rinchi mashikuna
ay bixata nanan halamay pishi manzanilla tian manzanilla aleningmi manzanilla onga yalingami yanchi yalingami yashpa shinapas kachun yalta que yalichin shinapas kachun rispa upalla hapishpa pilashpa katigranchi yanacho Ari si shinapas chayangi kikiningi ñuka kay nanayta micharini yanapawi kandaka hambigupami munani yanapawi apagripanimi nishpa hapingi maski ashana guta tarishka kashpapas chaygullata hambita ushan porque payka ñashu mañashka mari rihun yanapangapa nacho Ari ñukanchita imashina nacho imagutapas aydawangi nishpa ña rugashpa apan nacho ama shina gukashpa makiguta mañachiway nin nacho ñukanchipis ari nishpa rishpaka comprometido ari hawa yapis ruranchika nacho killa yapis pero ruranchi ari kutin yangata yalihuta makimanta ayspa uku machuranman imashpa ay risha janispa kutin rinchima nacho ari shina llata mari ñukanchik yuragukunapis hambichun mañaypi aliguman kupika ali hambi si chayta namunashpata ay yakushpataka na valichitukushka nishpa nirkanki imasha nirkanki valichina Ari na varichinga nishpaka imashami nirka esta hungariña chanina ninacho chanina ninacho ari ari mashikuna wakin shimikunami chingashka kan nacho ñukanchipa punta taytakuna yachariangami tal vez abuelokuna yachariangami chay shimikunata chayka ña asha chingachka kunanka mangari ashtawa chingachinchi chayta tarinaka shinchi kan nacho ari maskanchi kuti wakin shimikunaka mañana mutsurin nirkanchi nacho yalishka punchawkunapi ñana tian ñukanchipaka ni punta natishka kan ni kunanpi kari imashpata tianka nin chayka mañana kanchi nin mañashpa kichwa yachina kanchi nin nacho ari shinami kapan mashikuna yayaypi kapankichi mashis como les comentábamos no cuando alguien se está alistando para curar a esa persona la persona tiene que pararse con coraje y con positivismo y con la fe de que va a lograrlo. Y asimismo la persona que se está haciendo curar tiene que tener un positivismo y una fe en que él le va a curar, y en que esas plantas le van a curar, ¿no? Entonces, si no, recordamos también que las plantas, por más que pensemos que están muertas, ellas están vivas, ¿no? Y ellos, si nosotros decimos, oh, esta es mi dolencia y me gustaría que me cures, entonces ellos también van a actuar. Y entonces, pero si nosotros le cogemos, como por ejemplo decía el ejemplo de Carmelita, vamos al terreno, cogemos la manzanilla y le ponemos al agua, o sea, no estamos ni haciendo ni ese contacto por lo mínimo, ¿no? Entonces nosotros decimos, esto me duele y me gustaría que me alivies y por eso te voy a preparar y para tomarme. Entonces ellos ya proceden con su debido poder, ¿no? Por así decirlo. A veces suena chistoso o que no tiene mucha lógica también, pero es así en el mundo andino, ¿no? En nuestra vivencia, en Ñukanchi causa y así es. Mashikuna shinapash kilkamukta rikushpapash katipanchi, ña Rosita Guambiango Saransi, Bélgica presentes mashinishpanipan. Ari, pita estaban aquí el Camupan. Nuevo horizonte, mashi. Aquí escuchando acostadito, calientito, en mi camita, nin nachuña tuta kan nachu mashi. Ari shiname nin excelente programa, mashi Humberto y mashi Carmen. Yo pechane mashi. Yo pechapanchi mashi ko. Ama puñush pasakiri pangicho. Ari puñungi mañakuti, kutin villachita kanausha shuncho. Ari, ya pimong man. Mama chumbigut hapish Ari mashi gut mañapang gini. Ari mashigukuna shinami katishpa kanahunchi ashtawa shukshuyachaykunata kunanga kamuyapishata katishpa kagripanchi. Ari ña kaypi rikunahunchi nachu ña kaypika rikurinchi shinapash ña rimarishka shuk rimarishka kan ña kaypi ninahurkanchi cómo podemos conocer a las plantas si son hembras o machos nin chaytaka ña rikushkanchi shinapash shuk mashimi ña riksichishpa pashkatin shinakashpaka ña shukmay aligrinchi riksichipa yuya chingapa yuyachishunlla ña shinakashpaka ña nipanmi las plantas hembras y machos son distintas entre sí. Las hembras son pequeñas, troncos delgados, hojas de color verde oscuro de sabor dulce, poseen más propiedades curativas y son utilizadas para curaciones. Shinanipan, Ari,
Yaripanguichu chaytaka mashi Carmelita. Ari shinami rimarispa kanajurkanchik nachu imashina ashata kaypika chilkatapish rimarirkanchik nachu chay hawamanta warmi chilka ari chilka nirka ari haritzini warmi tzini ari shinami ña ricksinallami kan warmi yurakukunaka imashina nin waylla pankaku Ari shinallata asha anchullaku nin imashina nina kanchik chayta anchullakuka imashata kanman largo kashpaka sunilla nachu sunillalla anchulla rakulla ari shina pankaku ari ashata mishkitapish charin ari mishkilla nin shinaka kaykunami warmi pankakukuna warmi yurakukuna nin shinashta alipacha hampinkapaka nin ari kutin ña chay kaspi chay trunku nipanchik chayka yali rakulla pankaka asha uchillalla nin yali hayakllapish kanka nachu ari shinami maskana kanchik nishpapash riksichik kaytaka yachana kan nachu mashikuna yachanapacha kan tukuymi hayanka na yachakpika nachu ari imata mayja panka mishki mayja panka hayak nati narinkachu shinapish ña mayja yachak mashikunaka ña chayta akllayta ushan nachu Ari, los machos nishpa hasta un catipan ña kilgakatishpa catigrini, los machos son grandes, tronco grueso, hojas de color verde claro y muchas veces de sabor amargo y son utilizadas para la limpia de casas de mal aires por su concentración de bravura. Ari, milla y pangakuna, jiwakuna y yurakuna nin nachu. Wairata fichangapa nin nachu. Ari mashigukuna. Ya mashikuna. Charishpa kanahunchi estaban kaypika ninmi mashi Richard Kushkawa males nin otra pregunta para mashi Humberto y mashi Carmelita. ¿Es verdad que cuando toman ayahuasca pueden ver quién les está haciendo daño o es un mito? Mashikuna kaypika shata chaymanta ninchi nacho ñani nahunchi feta charina kannin nacho ari chay ashtawan rikunata charin nacho na mito chukan sí pero na kinguna crispa kangichika shu mito tigran porque na chayan nacho ari chayka kay ayahuascataka ñuka mamita nin karian nacho uchilla kakpi mamita taka apashka nin orientima tayta hambi chishanishpa taytapish hambirishanishpa imacha wañujushkanchik nin yari chayka apashka ninga nacho wasipi kashta Pilicia Hundashpa llakinayta tukurinajushkanchik nin tukuy waywakunapish wañushpa katijushka nin wawapish ña wañushka chaymi hambiringapas rinajushka nin nacho chayka hambiringapas rikpika ñuka mamitamanka uchilla karkani ninga shinapika ayahuascata karashkaninga mamitamanpish chayka hasta ninandami lanzachin nin y shinallata ari ispachinnin chayka shinapika hasta pinkaypa ukupi shinakushishpaka waskima llukshirkani nin yura wayabas yura tiyarkani chay wayabas yura sikiguma rishpa hasta lanzashpa illarijushkani chayka ñuka taytaka wambrayar chay paypish riksitapish na riksirkanichu ninka shinapi ñuka taytaka chimbapura shayarishpa asishpa shayarimun ninka chayka kayka ima llaktamanta wamrashtam rikushkanichu imata yawpika shu viajeka shamurkama wasiman vilata rikuchinkapa ñuka taytata shamurkama yay hapirkanin asishpa kuti shuma tigrarini nin pinkanayawpi ña lanzakush ña shuma tigran rikushpa sakirin ñaku chay chimbapuramanta chayka hipamanka chay tayta hambidur uya chayta karadur tapushkanin imatata rikurkanki nishkami ninka chayka ñuka imatapish na rikunichu pero shina chay shuk wamratallami rikurkani ninka pero uchillakuytsa yari riksinkichu nishkami nin ashaguta yarinimi rikushkanimi yarin ninimini ña shinaka kamba kusa tukunami chayka nishkami ninka rikuy chayka ninanda nali yarin wakaytar wakanayan uchila kashpaka imashpata chaytaka rikuriyashachu na kankachu yashpa pero shina hipamanka riki paywa sawarishkaka hipa watakunapi pero ña chay urasmanta ña rikurkani ña yachani
ñuka abuelito kakuti ña rikushka ninga ñakuti yachaw pura mi fiñanahuy tiyanakashka ninga yachakashka ninga yachaw pura fiñanahumantami nalita ruranahuktapish tukuy hasta misa mandashpa tiyarin imashina rurajunajuta ña rikushpa payka ñakuti hampidurmanga villachin ninga kashna kan chashna kan kayta rikuni chayta rikuni nishpa chayka ña crinapi chachayanga nachu pero rikuytaka rikunpacha nin nachu mashikuna. Ari sumakmi kan ña ñukapash yarirkani sarun watakunapi ña chunga wata ima kanka o yalipash chaypi ñukatapash convidarian shuk mashi riqsiwkuna haku hampichisha nishpa chika ririani nachu ña chayta kanapillashachu na publicidadta shinarinichu ari shinaka chayakpika kayguta upyay nirka nachu chika imatanipika hampigumi nirka nitaka nirka nachu hampigumi nishpa upyakpika ña chayka rimbash ñukapa yuyaychari na kasillaguyma karka chayka ninanta lanzay kasharini nachu hasta umapash muyun ña kay imashtimi imashamini alpagupash kay tablawa karka chay karka nachu kaspi shinashkawan chaykunapash kashna kuyun hasta ukuma hawaman hasta ninanta shinashpaka atishpalla lluksini ñukapash shina huchuguman ari huchuguman kashna lluksini shashpa ninanta lanzapika hasta shukumbakunandi karkanchik nachu paykunapash uyanajun asinajun hasta rinrisikipishna pero rikupika karu tiyanajun shinapa ña lanzay kallaripika ña kuyllurkuna lanzarin nachu estrellitas nipanchik nachu kuyllur hasta ninanta llukshin pero aliguta shina rikupi shina ña aliguta karingapuka nima na o sea na lanzarijo ya lluksitaka pero ninanta llukshijo ni yakullapas na llukshin shina kan ñakuti hashnama tirakpika hatun kuyllurkuna ñakuti rikurin hasta karuta nachu espacio nipanchik nachun hawa pachataka ari constelación ñakuti rikurin chayka ñakuti mejor charishpa kidani shinapi ñakuti ña pina yari ñuka shunkuka hasta putun chay pachara upiajurkani ashka mancharishka karkani nachu mamapas nayachak nipi nayachakta yari chayka ña shina kakpi ña kayshu mashika kimirimun alichu kangi umbi nishpa nin chayka imata nin ninanta asin nachu shima pillakpika kanga imatata riku kangi nipika nimata na rikurkanika yangata asin nayo pillamer asikuni pero ninanta ñakuti paypash asin shina karyan nachu wakinpika ña nayapa iñishpayman hakulla nikpima rishkasha pero chay imapish contacto chay imashami objetivo meta imanga nata rishkayma karyanga pero wambra kashpa shinariani y chayta yarichirkanki mashi Carmelita ari hampikunaka chayanmi nachu o imatapish rikuchikurianga kuyllu proyección imapish karyanga nachu ari luz zirugukunata lanzarkani nipan ari chaypimi chay mashika ña kaypi tukuchinkapalla imata nirka nachu hasta wangariña kikinbaka imapash alimi kanka nirka nalita katishpa el mejor kanki nirka alita katishpa el mejor kanki nin kanka na chawpi kanka kankichu nishpa niwarka chika umatalla ninanta imashamindirin kamari nirka umapimi shuk ñawita charinki nirka chika kayta chanijurkayani chisku ñawitukunata nachu ari yarishpa katinchi shinapash kilka muskatapash ña kilka katina kanchi nachu ukupi karkanchi nachu hasta ukuma kachapay ña kaypi ñakuti Rebeca ari mashi Rebeca Maypita charinchi Rebeca Díaz, hola, buenas noches, Mashi desde España. Sumapacha Mashigo, Tata Charipa y Humberto Maldonado. Buenas tardes, Mashigo, saludos desde Bogotá, Colombia. Felicitaciones por la programación. Mashi Humberto. Richard Cuscao Amales, otra pregunta para mí. José Kishpinipan, hola, Mashis. Muy buenas tardes. Nueva York presente, Nacho. Maximo Mashigukuna, Ariña, Estados Unidos, Nueva York. Rosalba Guamán, Nacho. Aripaika, imagina, Napaiguta Chayachipan. Para Ruli, de parte de Jordan, Nacho. Suman Napaiguta Charipaich. Mesías Guamán, saludos, Mesías Guamán. Una sugerencia es que estos conocimientos deben impartir en la educación intercultural bilingüe, ya que este conocimiento es
se está perdiendo con los estudiantes. No hay un profesor con estos conocimientos ancestrales. Es mi petición para este medio de comunicación. De antemano se le agradece. Yupay chanchi, suma yuya hatun yuya mi kan mana uchilla yuya chukan nacho. Ariña yachajunapi yachachinapi mi yachashpa alikan manen nacho. Yachachikuna. Ari chay yachachinakuna ka shinjikan. Shinapas kachu mashigukuna ashaguta corte publicitario te ruranchi nacho. Ari kay nyashamu aymuri killamanda iskun punllataka kallarigripanchimi mashigukuna cursos de Quichua nacho. Cursos de Quichua y sabiduría ancestral nin nacho. Cosmovivencia kan ari. Ari shinaka kay kunawan ña kallarishpa chaypimi yachakushpa katishun yuyay hapishpa katishun munayta charishun maskay kallarishun chaypa yachachiykuna kan nacho. Shinaka kay curso de Quichua kagrijunmi vía online imashinanipanchi presencial pash virtual pash nacho. Ari shinaka virtual pash kilkarinalla kapan presencial pash kilkarinalla kapan kay iluman uyachigantapi kilkashpapish ña kati kallarinajupanchi mashigukuna patsay ishkay chunga pachakunatami yachakushpa katina kan nacho. 120 horas. 120 horas de aprendizaje para Quichua básico, para nivel avanzado, nivel medio y nivel avanzado pues tenami kan nacho. Shinaka kay kurskunataka ña imashinanipanchi con el aval académico de la Universidad Técnica del Norte Mirurapanchi ña paykunami certificado tapish kupanga mashigukuna. Shinaka kay tapish yuyachipanchi yupaychani mashikuna kay yachachikuna. Ojalá yachachik mashikuna yachajima yaykushpalikaman wawakunama yachachichun nacho. Ari shina yuyaykunawmi hasta ungari shina yachachikunatapash paktachingapa munanajupanchi kikinguna convidarishka sakripangichi. Freddy M. Maldonado nipan alichish mashikuna shuk tu gota churapa y de tránsito amaguaña de Guñay Papainin. Ariña choras pa catigrinchi ña kaypika rimarikunao catigrinchi ña wakin pachaucuna ña lishkapashkanchi. Buenas tardes, Mashi. Llegué atrasado a la transmisión. Mashikuna, chaypimi ña YouTube y aykushpa rikupangichi, Instagram y aykushpa kashpapash, o kay Facebook y aykushpapash imawayikuna kanchi mashigu. Ariña YouTube pika rikuito shapangichi revista Quichua Wiña y Causa chay paginapi kapanchi nachu YouTube pika shinapas ña kay Instagram bipas ña chay link churashka kapan shinakashpa kayaypi kapangichi mashikuna kay kamami chay mushpapash katinajupashkanchi. Richard Kushkawa, gracias por todo, mashis por las enseñanzas. Ñukanchiwa paktakashkamanta. Shinaka kay kaman paktalla katishpa kanajupashkanchi kay rimariguwan yachahuiguwan pakta yachakushpanacho. Yupaychanchi kayapa ñakuti mingachiwangichi. Convidapanchi nacho. Rikurishpa kangapa shuk pachachishimandaka pakta rimarishpa katinajungapa uyachigantapi. Ari kaya kaman mashikuna shinaka kayapa rikurishpa katipashunchi.